أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا معبود بحق سواه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نبي أرسله الله للثقلين الجن والإنس ورحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون عباد الله نستقبل بعد أيام ضيفا عزيزا كريما يحتفي به المؤمنون ويفرحون بهلاله كيف لا وهو الشهر الذي شرف الله به البشرية ببعثة خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الشهر الذي رفع الله به قدر الأمة المحمدية بنزول ذكرها الخالدة وشرفها الدائم وهو القرآن الكريم فكيف نستقبل رمضان فكيف نستقبل رمضان نستقبل رمضان أيها المؤمنون من أمور سنتحدث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى mga beriman miulashin Allah tabaraka wa ta'ala mapuas simpanang litinatupat Rabbul Alamin iman panalam salam pajunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da in ahli keluarganya iman si mga kasahabatannya muna-muna magmabuka tanyo sa Allah subhanahu wa ta'ala karena in kabuka patuhan na to Rabbul Alamin in ini biyasin aki daran pagbalik-balik kasi mga kaulamaan si mga kakurwa sing kita niyo in pagpatumtum sin pagmabuka sabkar na in pagmabuka sa Allah dan tiranan hi kasalamat katu'tan niyo di hadunya labi luba na hadlaw kana jarinya mga beriman
Bila adlaw rakuman dumatong nakatutan niyo in bisita na to amo impiag tatakad-takaran sin mga sila mu'min hakatiling kal alam bisita makuyag in mga sila bariman hapagdatong niya mayta di kumuyag in mga bariman hapagdatong simbisita ini karna in bisita ini siya na in bulan miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala happy apan jari niya hapagparani ang Nabi sarayaw-rayaw Nabi amunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bisita amun iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat sin ummah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hapagpaturun niya sin Quran mahamul niya maun pa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di nga sababyan biyarin na to sampangon in bisita na to umulya nagdarasin sa taud-taud na karayawan panagnaan mga umat Islam subay na to ingaton hati din kalagguan kahalgaan sin waktu ma'rifatu syarafi zaman subay tiap-tiap beriman fa Allah tabaraka wa ta'ala kaingatan niya in kahalgaan sin waktu iban sin kalabiyahan niya sebab law sin Allah tabaraka wa ta'ala halawm sin Quran ha suratul Baqarah qala subhanahu syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahr falyasumhu may tasubay kaingatan sin beriman ingkahalgaan kamuliahan sin waktu karena di waktu ini piaturong sin Allah subhanahu wa ta'ala piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa ha bulan Ramadan demikian dira isab ha waktu ini pianaog sin Tuhan na to Rabbul Alamin in Quran mahamul liya farman niya syahr Ramadan alladhi unzila fi al-Quran ha bulan Ramadan pianaog sin Allah tabaraka wa ta'ala piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha bulan Ramadan pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamul liya haruman sin Laylatul Qadar syahr Ramadan alladhi unzila fi al-Quran di bulan ini piaturusin Tuhan na to Rabbul Alamin habisita amun dumatong kato tanyo pianaog niya in Quran mahamul liya haruman sin Laylatul Qadar hudan linnas hidayat pakatan manusia hidayat pamanga manusia sebab yariri ing syara amun syara sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya dengan sebab yan isiu-siuring kenyu in makasaksi na faman syahida minkum syahra isiu-siuring kenyu in makasaksi na singkita niya ni sahalis sin bulan Ramadan falyasumhu na puasahun niya na atau akan mamuasa na siya ha waktu pagsaksi niya sin bulan kasuod sin bulan Ramadan pianaog sin Allah tabaraka wa ta'ala in Quran haruman sin Laylatul Qadar amin law sin Allah Laylatul Qadri khairun min alf shahr
Di na tu ini kabakan haru ing bulan. Buat malaikan dira habisi tadumatum mereka tu tanyo kabakan in hambuk dum labi inda yaunia denghang ibu bulan. Asabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ومن حرم خيرها فهو المحروم. Indo masih Lailatul Qadar mga beriman. Bang siya kaya sabuhan sin mga sila mu'min fa Allah tabaraka wa ta'ala. Urin agasin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam siyo-siyo. Inti mindog harum yan si mambahayang ay roon na kasambayang tarawih atau kang qiyamul layl sambayang tahajjud. Sarta kaya sarta aninduman si Lailatul Qadar. Impagsambayang niya hawak to yan karena pag-iman niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Impaghinang niya sin ibadat haruman yan, hinang niya tiyunay niya karena pag-iman, pabarat siya niya patuha Rabbul Alamin. Iman paghangad hulat niya sin karayawan, tutungbasan dahing ha Allah. Law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na yampun na kanya sin Allah tabaraka wa ta'ala. In mga pardusahan niya na kauna. Naisiyusyuin wala niya yusalin duman yan hapag ibadatan patuwa Rabbul Alamin. Hiyaram niya ang ginhawabaran niya hakarayawan diarasin dumyan na siya na imanu siya nalugi siya na imanu siya lusong pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisita dumatong katuutan yung mga beriman. Bisita dumatong amo inferno sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya yung pagpuasa doon kanya. Syahrun iftarad Allah alayna siyamu nahari. Bulan bisita dumatong katuutan niyo piardo sin Allah hamanga sila beriman, hamanga sila manusia nag-iiman patuhan sata yaong kanyang akal, yaong kanyang karaus, mamuasa, kakasay, bisita, biyari isang pangunsin mga sila beriman. Amin lang sin Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Isiyusiyo rin kanyo inakasaksi na kita niya na si mahali in bulan Ramadan, isubay na sa mamuasa. Yang sahabat Allah sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hapag puasa habulan Ramadan qala sallallahu alaihi wa sallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Biada isab sin hadith na kauna law sin Nabi na to sallallahu alaihi wa sallam isiyo in makapuasa habulan Ramadan mamuasa habulan Ramadan karena pag-iman niya sa Allah. Pamarat siya na simbag puasa habulan Ramadan ninyong piyawajib kanya sintuwa Rabbul Alamin. Piyardo kanya sintuwa Rabbul Alamin. Iluwaitod bulira pati suway niya hinangun. Pag-iman niya patuhan. Iban paghangad hulat niya sintutungbasan karayawan dahing ha Allah tabaraka wa ta'ala. Damikyan iyampun na isab kanya sin Allah. In mga pardusahan niya na kauna. Mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala qad aqbala Ramadan faabshiru dumatong na kato imulang Ramadan napagkukuyag na kamo mga beriman sabmayta law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idha kana awalu laylatin min Ramadan futihat abwabu
الجنة، فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وسفلت الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Mga beriman, dumatong nakatutan yung bulan Ramadan, bisita nagdarasi sa taud-taud na karayawan. Uno, in mapatut hinangon sumay magkugkuyag, imumin fa Allah. Sa mayta, lawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayta ko rin magkugkuyag. Lawsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang ikaw na sin panag na andong simbulan Ramadan, hapanag na andong simbulan Ramadan, ukarun na sin Allah tabaraka wa ta'ala in kalawang-lawakan si sulga. Sata wayroon na hindi nga mga lawang si sulga, harum panag na sundum yaon tambul. Demikian tambulun na sin Allah tabaraka wa ta'ala in kalawang-lawangan sin narka. Wayroon na isabdeng ha mga lawang sin narka, hapanag na sin dumyaon in ukarun sin Allah tabaraka wa ta'ala, may ta pari magkukuyag yung mga bariman. Hangkan hapagsuot sin bisita mulya, subay in nag-iiman patuhan, magkukuyag siya. Karena yukaman na kanya sintuhan niya Rabbul Alamin, in kalawang-lawang si sulga, siya rakuman isumud palawman niya. Siya rakuman in huminang sin sabab, biyari ni kasud niya palawang amin yukab kanya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa tatiyambul na kanya sin Allah, in kalawang-lawang sin narka niya. Di mamarahi yukab sin Allah, in kalawang-lawang sin sulga niya. Tiambul in kalawang-lawang sin narka niya. Giyakutan pasintuhan na to Rabbul Alamin in mga syaitan. Ay bimakna in mga syaitan malamma sila manasati, ha mga nag-iiman purna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di habula sa Ramadan, lima yahun dengan sebab yan tiawak sin Allah tabaraka wa ta'ala in mga sila beriman, masub pahinang marayaw, masub huminang sindakan sin Allah, masub pahuminang sindakan sin Nabi, hikatan hinang karayawan. Urinaki sin Nabi alaihi salatu wassalam, ya baghi al-khair aqbil, ya kau beriman, ya kau mataki hinang marayaw, ya kau masub hinang karayawan, hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na us-us na kau hinang karayawan mayta, sabab yukab na kaimu sin Allah in kalawang-lawangan si sulga. Sabab lipatun na kay mo sin Allah, ingkatan uno-uno hinang karayawan, may hinang muri habulan ini atawakan di habulan Ramadan. Lasa sin Allah ipun niya, tiawag niya yung mga sila masubay ng maksiat. Ya baghi asyarri aksir, ukaw mataki hinang maksiat, ukaw mataki magsatulat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hundong hinain paghinang mo sa tulat, paghinang mo maksiat. Ano ba na hinang marayaw, sabihan na iyo kawang kayo mo sinto Rabbul Alamin, indaraugan sa lagu-lagu. Salta di habisita dumatong katutan niyo ini mga bariman, lima yahun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipun niya ding hapapi narka jahannam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان. أما بعد, mga beriman, biarin na to sampangon in bulan Ramadan, biarin na to sampangon in bisita na to, sampangon na to in bisita na to, hapang hindua fa Allah subhanahu wa ta'ala, sampangon na to in bisita na to, hapaglayuhay ng maksiat,
Sampangun nato imbisita nato hapag mabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sampangun nato imbisita nato. Ahumati kita ni umingat sing hukuman sing pagpuasa. Ingatun nato, hatiun nato, habago dumatong imbisita mulia in hukuman. Sing pagpuasa, sing pagbuka, uno naman imapatut nato hinangon. Hasupaya in pagpuasa nato taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga subukitan nyo ha mga sila makahati, biyariin nato sampangun in bulan Ramadan. Biyariin kita nyo mamuasa ha bulan Ramadan. Uno biya bahasin mga sila manusia, wayroon pa simusud in bulan Ramadan tumakna na mamuasa. Ataw bayirin na to sampangun in bulan Ramadan, di na to nakita uni sa halis in bulan hangkan in mga bariman. Hawa gusumud in bulan Ramadan, bisita mulia, subay siya umingat. Singka hukuman ay roon nakalabay, hamangaru pa mga sila makahati. Ay roon nakalabay, dumungog, tumainghog, ha mga patumtum nasihat si mga sila nanasihat. Hasupaya in pagpuasa niya magad hakabayaan sin syara, magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ninding mga sarayo-rayaw pagsampang haburan Ramadan ay yatuba al-mu'min ila Allah tabaraka wa ta'ala bitarkil ma'asi wal dhunub. Dengan mga sarayo-rayaw pagsampang nato habulan mulia bisita sing kita niyo amo na in magtawbat in mga sila bariman. Magtawbat din magtawbat din hapardusahan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawbat din hinang maksiat, lumayo din hinang maksiat, sumuk na mong pahinang marayaw, huminang na sindaka sin Allah, magtaat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik na siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya dumatong imbulan mulia in siya susi sumampang sing bisita nagdarasin sa taud-taud na karayawan. Sabmayta mga bariman, karna bang kawin bang mga bariman wala nagtawbat fa Allah aun waktu dumatong imbulan Ramadan mamuasa siya wayroon mahasil niya karayawan ha pagpuasa niya. Asabda si Nabi alaihi salatu wassalam, ruba saimin laysa min siyamihi ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب صائم ليس له من ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. كان أونين mga manusia magpuasa wayroon mahasil nila karayawan tutungbasan din ha Allah subhanahu wa ta'ala at pagpuasa nila buat malingkan amurain hapdi amurain uho iban habdiin mahasin nila kapag puasahan nila. Demikian mga sila magsambayang ay roon na fardu, sunnah, tarawih, tahajjud, wayroon mahasil nila tutungbasan kapag sambayang nila yaon buat malingkan ingkaru sadja iban laul mayta sab mayta wa habagu di matungkan nila imbulan Ramadan wayroon na sila nagtawbat fa Allah dengan mga hinang maksiat masira sila ayaw ni hinang maksiat fa Allah masira sila di murugtul hasyara sin Allah hasyara sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nasajja di matungkan nila imbulan Ramadan dengan sebab yan suwa beriman sampangun ni imbulan Ramadan simpag mabuka fa Allah, simpag tawbat fa Allah, lanuan niya ang ginhawa niya dahil hinang maksiat, hasupaya
katansin ibadat uno na ibadat mahinang niya habulan Ramadan aun mahasil niya tutungbasan karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah amarakum bidhalik faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استقيموا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.